čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči ište čašu meda, smiješane najlakše se piju. Ovako poče kolo u epu Gorski vijenac, veliki državnik, književnik, estete i vladika, a sada je već i svetitelj srpski Petar Petrović Njegoš, tajnovidec. Dobro na večer, dragi prijatelji. Čast mi i zadovoljstvo što evo i danas u ovaj vakat, u ovo vrijeme pošasti skupi smo snage, volje i vremena i kuraži, da se sastasmo na ovom mjestu, da koju riječ rečemo, da koju pjesmu zapijamo, da koju suzu prolijemo, obilježavajući današnji dan, praznikujući najveći praznik Posrbalja, da bi se podsjetili i pomen načinili našim očevima, džedovima, prađedovima, svim našim precima. Sastasmo se večeras da ostavimo traga i za našu djecu, unuke, za naše potomke, da mi, koji jesmo, utvrdimo ono što smo i da bi naši novi naraštaji znali od koga jesu. Okupismo se da bi se nebesa radovali. Ovo je 16. lirski omaž, a 6. akademija u nizu, koju posvećujemo Vidovdanu, odnosno caru Lazaru i kosovskim vitezovima u našem gradu, u Sremskoj Mitrovici. Mi, poštovani prijatelji, njegujemo kosovski mit, jedan od rijetkih mitova među ozbiljnim narodima i državama, jedan od rijetkih koji je zasnovan na istini, na suvoj istini. Tu istinu mi večeras svjedočimo onako kako znamo i umijemo, onako kako nam je od Boga dato. Učesnici večerašnjeg programa, večerašnje manifestacije Vidovdan, Srpski istočnik, naši dragi gosti i naši sugrađani su Beli orlovi, Viteške igre Beograd, Miodrag Vujčić Vuja, slikar, Milan Krković, skulptor, Stara Pazova, Prota Milorad Golijan, besednik, Vitalij Vankević Igorov, besednik, Marko Dolaš, pevač, Beograd, Vukman Boričić, guslar, Mićo Jelić Grnović, književnik, Šabac, Milena Čanković, književnik, Gospić, Bazel, Banstol, etnogrupa Oganj, žensko pevanje, etnogrupa Pilipenda, muško pevanje, Aleksandar Krstajić, glumac, Vukašin Potkolnjak, recitator, Goran Vid Lakić, književnik. Akademija je pod blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Sremskog, gospodina Vasilija. Želimo vam duši radosno i Bogu ugodno večer.